jutro, ekipa, ne mogu se derat, ono moje dobro jutro, ekips, toga danas nema, ne mogu se derat zato što je 6 ujutro. Ok, nema toga zato što je 6 ujutro i ja se još uvijek spremam. Nego, danas je petak i sutra je koncert u Beogradu Teje Tahirović i odlučili smo ići čim se on objavio. Idemo ja, kolegica, njena kćer i kćerkina ili kćercina, što god, Lunina prijateljica. Tako da, danas idemo u Beograd u 12 sati krećemo, to nam je plan, ali poznavajući Lunu i Katarinu to se nažalost neće dogoditi. Tako da previše ovo već traje, mislim ova moja priča, idem sad još sredit stvari koje imam i vidimo se kroz put. Ćao! Da, zaboravio sam snimat apsolutno sve, ja i Ketika smo još radili na poslu i sad sam se tek sjetio da sam snimao od kao jutra. Uglavnom u auto smo idemo za BG, zapravo već smo u Srbiji, Nora je tu i Luna je tu, djevojka se šminka u autu, strava. Uglavnom u BG smo kroz nekih sat vremena pa se vidimo kad dođem tamo i snimimo sve. Ćao! Stigli smo u BG, evidentno. Ok, stigli smo i prvo ću vam reći da je bila katastrofa, velika gužva kad smo dolazili. Uglavnom, Knez Mihajlova. Uglavnom, rekao sam se, razbolio sam se na ne znam koju foru. Nije jučer uopće bilo tako hladno da sam, mislim, hodao sam u kratkom, ali nije bilo hladno. Idem sad u auto, po tu trenerku, samo na trenerku. Imamo jako puno stvari oko nas, tako da ništa, idem tražiti apoteku i pa se vidimo, onda idemo, bože, ja danas ljudi trebam ići na pres konferenciju za medije, tako da evo moram tamo biti, a pogledajte imam područnjake katastrofe, znam kao budala, ajde vidimo se, čao. Ok ljudi, išao sam sad kupiti škare, zato što sam zaboravio kupiti škare, to je sponje škare, papir je tu i idemo praviti buket sada. Čuo sam se sa novinarima i danas idemo na pres konferenciju za novinare Teje Tahirović. Tako da idemo sad praviti buket, pa se vidimo. Ćao! Ćao! Isuse, pa te ne vide, da moraš to malo ljepše staviti. Da nam ovo ne strši, da je gasto svjetlo. Ne može, ne nosiš mi. Evo ga ljudi, buket je gotov, još ga samo svežem i to je to. Ekipa, buket gotov. Pišite mi u komentar kako vam se sviđa. Ok, ekipa, spremili smo se i idem sad samo u apartman po buket. Sad sam išao u auto po neke stvari. Idem u apartman po buket i zovem taksi i idemo u Arenu zajedno. Ajmo!
Će biti iznenađenje. Mislim da u biti, s obzirom na duete koje sam snimila, i nećete biti nešto pretarano iznenađeni. Evo ima još poklona, može slobodno da dođeš. Wow, prelepo, wow, čao. Hvala. Hvala najlepše. Iz Osijeka sam i došao sam na koncert podržati Teu i smatram da glazba ne treba biti ova ili ona, nego je glazba i to je to. Bravo, može aplauz. Hvala, hvala najlepše. Pozdrav za Osijek. Hvala, sigurno. Poklona, može slobodno da dođeš. Zlatije da te čujem. Iz Osijeka sam i došao sam na koncert podržati Teu i smatram da glazba ne treba biti ova ili ona, nego je glazba i to je to. Bravo, može aplauz. Wow, prosto sam nekako... Kako si mi srce uzeo, vjerovala sam ti kao den. Ostavio si me tako bez duše i bez dima za cigare. Ostavio si me tako bez duše i bez dima za cigare. Hvala za tuge padaju loži, tako si tu ljubav me trošiš. Kad me opet prodaš i zgaziš, ostavi mi sebe probači. Hvala li mi hvala,
koncert prošao, dan prošao i sutra idemo kuć, laku noć. Ok ekipa, jučerašnji dan je završio kompletan, koncert je počeo oko nekih 10, u stvari nije pola 10 i trajao je do 1 ujutro, dakle Teja je pjevala 3 sata. Da se vidi ovo. Uglavnom, današnji dan polako, bar u Beogradu završava. Trenutno smo na Beogradu na vodi, bili smo sad u kafiću, popili smo nekakvu sokić, nekakvu kavu. Prošetamo još ovdje malo i nešto ručamo i onda lagano krećemo nazad za Osijek. A vama ako se svidi ovaj kompletan video, ostavite nekakav like, komentar, pretplatite se na YouTube kanal i zapratite me na Insta i vidimo se u nekom sljedećem. Ćao!